Geramaya leheremi berdawam dike ve hefteci emeli bajare çevleki çoğuluk her uha geçsin dibêjî bingol. Bi xwezaya xwe dewlemend bi çiyaya xwe jî geleke navdar e. Strana bingol şewitî li ser vê bajarê hatiye nivîsîn. Fermo geramaya bingolê dest pê dike. Bahatina germahiya havînê re me berê xuda herêma Serhedê û em derketin seyraneke. Vê heftê em ê bajarê Çewlik, Çolik, Ango, Bingolê, bajarê hunermendê Nemir Rençber Ezîz bînin ser ekranê we. Çewlik bajarekê Bakurê Kurdistanê ye. Herêm ji behrê pir birintir e. Loma jî avhewayeke reşay û sar li herêmê derbas dibe. Zivistana sar û dirêj û bi berf havînan jî hênik derbas dibe. Ji ber ku herêm bi piranî çiyayî ye, deşt û zozan kêm in li herêmê. Em li bajarê Çewlikê li navenda Çewlikêne ev kolana genc ango kolana dara hene jê ra dibêjin kolana navdar ya bajarê Çewlikê. Kolana herî têzanîn, herî mezin yê bajar ev derê. Nêzîkî 200,000 kes li vê bajarê bi hevdûra dijîn ji sedî not hemû jî dimilin û bi zaravayê dimekî diaxivin li vê bajarê û geleke bi zaravayê xwe bi kirmanciya xwe geleke navdar e bajarê Çewlikê. Çewlik wekî bajarên Kirmancan tê pênasekirin. Ji ber kesên li vê bajarê dijîn ji sedî heştê dimilin û bi zaravayên dimilî de axivin. Bajarekê biçûk yê Bakurê Kurdistanê ye. Em li Çewlikê li dikanekê geleke navdar. Şu Çewlik bi hingiva xwe geleke têzanîn ne tenê li bajar li Kurdistanê her wiha li dinyayê jî geleke bi nav û deng e. Ji ber ku ji xwezaya wî ye hêja van hingivan tê topkirin û tê ber sifrê me. Niha xwedî vê dikanê wê ji me re behsa hinek hingivên Çewlikê bike. Gelo giringiya wî çi ye ji bo tendirustiya mirav çima o qas giring e hingivên Çewlikê wêneke behsa wî bike. Çima qas giring vam hingivan. Egmi ma yani ma üretmişkin. Hem üretim yayma o. Ma herkes egmi niyen. Egmi ma özel yani en mumiyiz doğala madde su terniki miyas virazana. Ha. Mudale maçün. Tı mudale miyas bikir egmi hol nivejan. En çok tad yani yüksek yeri üretilmiş ben. Miyas mayes. Ma ben yavuna nönre ma son barışın egmi ho genen. Ejilek bibêjim. Dibêjin ev hingiva herî baş yê Çewlikê ye hingiva Qereqovan tê bi navkirin li Çewlikê geleke navdar e û vê hingivê dişînin hemû Kurdistanê hemû Tirkiye hango li welat jî kê bixwaze dişînin ji wan re. Li ev mesela en süzme. En normal petekle elde etmişkin. ev süzmeyi. Süzme. Ma normal petekle elde etmişkin süzme inçün.
Süzmeyin üretmişni ben. Yani gerek için ön mumu win daha faydalı. Mumu iyi daha şifalı var. Yani çıtayas mumu des. Mumu iyi şifalı var. Ya heri baş ev. Her nüve şir hol sağlıklı yok. Yani kanser tedavisi ben tuto ben kemik geliştirmişken yani bayağı sağlıklı. Faydayı zayıf. Baş. İna. Jibili tişteki ya hem bebejin na hemu me goş xwe. Dibêje hingiva herî baş ya herî navdar yê çewlikê ev e kesî ku bixwaze divan pakêtan de wisa wekî diyareke kar bibin bajarê xwe bibin hezkiriyê xwe re her wiha dibêje sed telê ev û bixwazin hezkiriyê xwe bibin nekê perêj ber çavê xwe derbixînin ji ber ku ji bo tendursiya mirov gelekê hêja û hêjayê xwarinê hingivên çewlikê. Em li çewlikê ne li ser çiyayekê bê hempaya çewlikê me hingivên hêjayê çewlikê anî tu bi ser ekranê we lê niha wan hingivan çawa tê çêkirin çawa tê ser sifrê me çima axwas tema hingivên çewlikê xweş e em hêneke sedema wî bînin ser ekranê we em hatin çiyayekê geleke bilind li paş min ji ciyê ku hingiv tê çêkirin hûn dibînin ji ber moz gereke li vê dera dibê wan jila li xwe bikin û bi vê şeklê bigerin ji ber ku mozê bira geleke zêde ye û divê van cila belê xwe kirin ku ji bo parastina mirov ji bo parastina laşê mirov û ji bo vê şeklê mirov dikare biçe wê dera eger van cila nebe qenebe ew nikarin biçin bigêjin van mozan niha me van cila li xwe kir em ê biçin ku mizekê van hingivan çawa tê çêkir. Li çewlikê gelek çiyayên bilind û bi heybet hene. Ji xwe bajar navê xwe yê Tirkî jî yek ji van çiyayan ji çiyayê Bingolê girtiye. Ji ber bilindahiya çiyayan hingivên herî xweş yê cîhanê jî hûn dikarin li vê bajarê tem bikin. Ji ber çiyayên ku van hingivan li ser digihê herî kêm 2000 mîtroyî bilindahiya wan heye. Bajarê Çewlikê bi xwezaya xwe gelekê dewlemend e û ji bo turîstan jî cihê serdanê. Dema ku mirov behsa Çewlikê dike, vê dîmenan ku paş me dibînin taybet yekem car tê hişê mirov. Ji ber ku ev dîmen taybet e û yekem carek ku cihê serdanê ye.
Ev gola kun paş mı dibinin dinava geldi dibejin gola şodik le geleve derajı dibeje gola ku grav liser avjeni dike çima usa dibejin jiber ku grave ku lisere sihab em dibinin naha liser avjeni dike birası ji usayı gol piştê ku ba derdkeve ango firtone hebe cêwan diguhere û li ser golê avjeniyê dikin cêwan yek bi yek diguhere mirov dikare biçi ser golê û li ser jî bigere her wiha ji bo kesên ku yekem car tên bîn golê ango çewlikê cihê serdanê gelek kes berê xwe dide vê dera û dixwaze vê dîmena xwezayî vî dîmenê ji nêz ve bibîne ji ber ku ciheke xwezayî ye ev jî bi xwezayî pêk hatiye piştê ku grav çêbûnê yek bi yek ji hev veqetîne û bi vê halê xwe girtiye nêzîkî 5 metre dirêj kurahiya ve heye 5 metre mirov dikare veje kure aveke geleke kure ev der her wiha masî jî têde hene û têde digiyên hinek dibêje 8 metroye lê hinek çavkanî jî dibêje 5 metroye gelek çavkaniyan de ev tişt diguhere lê masî têde heye aveke şêrîn e û aveke zelale gola vedera gola çolik jêr dibêjin di nava geldi lê gelek jî dibêje gola ku grav li ser avjeniyê dike ji ber ku gravê ku li ser e cîwan yek bi yek diguhere em dibêjin çewlik bi xwezaya xwe tê zanîn û cê serdaniye yekem cihê serdanê vê dereye kesên ku ji derve tên berê xwe didin vê dera û dixwazin vî dîmena xwezayî ji nêz ve bibînin em çawa hatin vê dera piçik em ji navendê dûr ketin sê çil kilometre em ji navendê dûr ketin em navçeya Solaxanê ne divê hatina vê dera hûn hinekê rê bigirin û berê xwe bidin vê dera becî wiha kir em piçekê ji navendê dûr ketin û em hatin navçeya Solaxanê û vê dîmena bêhempa me ji nêz vedît. Herêm ji aliyê tarîxî ve ne pir dewlemend e lê li aliyê tabiatî ve çiyayên gerê û turîstîk pir in. Çewlik bi xwezaya xwe bala gelek turîstan jî dikişîne. Taybet giravên ku li ser golê disekinin û bi bayîrê cêwan diguhere dibe sedem ku gelek kes berê xwe bide navçeya Solxana Çewlikê. Em gera xuya çewlikê didomînin lê em gelek westiyan me got gerem li çewlikê çi bixwin çi navdare li vê bajarê hemû kes jî dibêje xwarina çi bû qelî qelî gelekê navdar e li vê bajarê em ê niha qeliya çewlikê bînin ser ekranê û behsa vê xwarinê bikin lê kesê ku vê xwarinê çê dike jî li kelekan vir nûştiye kekê diwan û behsa xwarina çewlikê qeliyê bike ji me re gelo çima ew qes em bajar geriyan em gelek bajaran qelî xwar lê herkes dibêje na divê gerewin li çewlikê qeliyê bixwin qeliya çewlikê geleke navdar ji ber çi ye Aslında cemad ma bölge ma pir meşe ağacıyız. Meşe yani çelo mavon. Güneş vizyon madon millet. Güneş vizyon bize bir çelo bir geotaniwen doğal yani. Belli. Yani en bölge mad en kavurma en güneş Türkiye için. Hem kalite güneş kaliteli hem maaş kaliteli birazın. Ayra domiş ben güneş ayra manome bingöl Türkiye
nome yanon serdim ma Türkiye nam do kardeş. İnşallah ma vakit devam kin. Xora Bəli. badı man bir başlık Hanzar nevsi 6 sal senenin bağ mı Hacı Aziz koşun bir başlık. En kavurme bizyoniş 1983 yılında دست قورمنه که از اینه که ویژن جبر کو زراوی دمیلی داخوه که دوغان دبیجه ام سالین شیستی حتی ایرو ام وی قورمه چه دکن و جبر وی که گره کناف در جبر کم گره که خوش دکن هر وقا خوزایا چولی کی گلک باندورا خور سر وی گوشته کریه نولو لترکیه جی گلک نافدار قورما tabii Türkiye hatta yurt dışı Hanzar'ın Nesudus 8 salanda ve kavurma me baştakır 2007'ye me paketleme çekir hem dışını Türkiye her cihan. او خاص خوش yani Tabii hem paketleme kış tüm millet Türkiye hem dışına. هم گوشت گلک به قلیته نه Tabii hem güveç kaliteli hem az kaliteli virazen yani viraştışı zaf önemli. Mesela normalde en güveç zaf sert. Güveç bizim zaf sert. اري دوی گوشت بزن گلک اوز عشق لهر وقتی نفسه لگلک دمی لی من حتی عم کر بریا کو ام گوشت Güveç set vonka lokum. Zel lokum yok. گلک نرم En güveç yani viraştışı daha da kaliteli geremen viraz ki en güveç kalite ku bivin. Yoksa kalite ku nivine. که دوغان بزر روایت ملکی بسا قلیه کر دوی قلیه هم گوشت کاران چه دکن جبروی تمام گلک جدا و گلک خوش لترکیه جی و لکردستان جی گلک نافدار خوارن گریا و بچولی که کت بین ودرا و خوارنای جایش تام بکن پشت کومل چوری که خوارن که گله که بتعم بو ایجارجی مگو ام چای که و بخونج بو ویجی امنه که درکتن اماتن جیکو چم دهرکه لهنبر وی ام چای که خوش و بخون لپاشمش شما کوزه هیه به شکلی تب نافکرن لوی هرمه جور و دهرکه حتی خواری دچه آوای که گله که زلاله و آوا شیرینه لسر آویج جیکو مرو رونیکن نام بخواه خوارم بخواه چای و بخواه جیاتیه بقیدانن لویدرا لوی آلیج گله که دار هیه لسر چم لچوبلی که وند کارن چای خو بخون نانی خو بخون و به منظره که هجا کو آرامیه که دلم رو و کارن تماشه بکن لوی آف دهرکه و گله که هینکه ویدرا لجوراوی چاوکاوی هیه لی دوی چاوک ده هم جی گرماف هیه هم جی چاوکا و közü هیه پشتی کو موه چای و خوار شونده ایجارجی امی بری خوب بدن و چاوکه کو گرماف چاوری که جی در بکه و امی بینن سر اکرانه و چاولک هر وها به گرماوی خوشی گله که تزانین گرماوی کوج بن عرضه آوا گرم درد که و دهر که دچجی چاولی که پر تزانین مجی مگو اما گرماوان جنازه ببینن گلو چما اوقاس نافداره اموی جنازه ببینن و بین سرکانه مبر خدا بدره اف در 14 کیلومتر جنابند چاولی که دوره لسر کانیارش و چاولی که دما کن بلخ بن کانیارش اینو نگی جنوی 11 کیلومتر ملی چپیه
لالی مجی چمکه آوای پر نگرمه پچکه گرمه جبر کو دکوه آوا چم جی جبر وی هنکه گرم و گرمه به تایبت زبستانه ده بلم لوف دکاره بکه و آوی جبر کو آوه که گرم و نگرم نوین آب برده و گله که خوشه اون دبینن گله که شی دکوه و آوی زبستانه و هاوی نجی هر دم اون دکارن ببینن کو گله کس ناوی آوه ده آشنه دکه جبر کو هم جبو تندرستی امروف هم جبو لاش امروف هم جبو خوازای امروف وان گرماوان گله که خوشن و چولی کیجی گله گرما اون دکارن ببینن مگو جبو دیتناوان گرماواجی دوی اون 11 کیلومتر جنابنده چولی که دور بکن نه اون دبینن نام خوازای که جاده گله کس که و گرماوی و آشنیج دکه دمله راستیجی لیویالیجی گرماو دکه و آوا جمد و دهرکه دچه لچولیکه گرماوین چولی که مگوتو بو گله که نافداره مانه تو سر اکرانه و لی جوان چاوکان گرماو درد که و تیم وان تاسیسین بی رنگی دکه وان حوزان و کسین کو بخوازه بکه و شفا دیگه جبو لاشی خو جبو تندرستی خو روزان صدان کس دکه وان حوزان و وی گرماوی گرم اف تاسیسه که مزدل لچولی که آتی آوا کرن هم کارنت رازه و کارنت که آوا گرم جی جوان حوزان یک جی اف حوزه و جبو لاش مرو و آوا گرم وکی درمانه جبو و اکی جی روژه بستدان کس بری خوددن چولی که و دکیون گرما و نافدار یه چولی گرامی اهل باجاری چولی که بردام دیگه گاو اف باجاری امتینن سر اکرانی و بخوازای هویت دولمت نهاجی ام لهمبر شراوات چغینه دراما گرده چغته بناف کرن جبر کو اوجده واته شراوه و دو زاروای دملکی اف پیپ
ev şırav geleke tezanin li ve hereme jiber ku dinava 5 metre ango 200 metre birindaha ya ve o dinava çayanda derdike ve erdi. Li jiber ku xoşkayı ya xo her dem cihe serdaniye gelekes bere xodidin ve dera jiber ku dixwazin ve xwazaya dewlemend ve xoşkayı jinez ve bibinin li jiber ku dimeneke geleke ja emrov nekare biçe xwari jiber ku geleke bilinde û geleke mirov zahmeti dikçine biçe xwari jinez ve bibine ve şirave. Em neha 105 metre 200 metre jora bine li ser kevirek ernuştine jive kevire dibêjin çırav çık jive kevire bu saate bi nav kirin ji xwe kevirên wî navê wî ji vê dera digire gelek kevirên cuda ye û li herêmê jî geleke nayê tîvan keviran di axaftinê de geleke zehmetî dikişînin mez ji ber ku geleke bahawzek heye gelek bah heye li vê dera Demam çün navende nêzîkî 37 derece bû germaya li vê dera lê li vê dera bayeke hêja heye taybet havînê ji ber vê yekê ku gelek kes tên vê dera şirava çixê ji nêz ve dibînin û vê xwezaya de hûlemin vê baya hêja di vê germayê de dixwazin hîs bikin. Lele gule bene khoşe şave belewi ek lo yo wi berxo lo beriye raşa de derse gunda gelo ne ezberi kure em lo yo wi berxo lo perne khoşe خل معشق مالو حال الدنيا لقيز معشق قيزة أبيخو أشافي بلاوي أك لو يو إيوي برخو إيو لو بريه الرشا خاي Gerame yal bajarı çevliki berduam dike megotu bu çevlik bu zozan xo bu merge xo geleke navdar u geleke tezanin geriya bu çevliki kit bu kime huneji bere xobedin zozanan Dimbeha havînê de li cardin vê dira bayeke xweş û zelal heye û ku mirov hêz dike ji dê xwe geleke cêke xweş e. Lê keleka min jî dengbêjê hêja. Aba navê te çi bû? Sêrdîn. Sêrdîn kekî sêrdîn heye. Niha wê ji mer kilamên hêja ê çewlikê bibêje. Gelo dengbêjiya ji zozanên çewlikê tê dengeke çawa ye wê niha bera par bibike. Belê. Vê dere ez û ser çavê me re hatine sersera hatine ez were spas dikim. Ez ji Qarlo vê Kaniya Reş ji gundê Baxşe Sêrdîn navê min Sêrdîn Turgut e ez layê Mehyedînim. Ayla me tev dengbêjî yalnız me de melekê heye. Belê. û hatine ser çavê me ez jê were çi hemû bêjim. Berya wî dengbêjên li herêmê geleke navdarin geleke zêdene hejmarawan li çewlikê jî heman tiş mirov dikare bibêje heye. Çewlikê jî gelek hene.
اشتری دنگ بیجان کارلو و یعنی بینگولا مد کارلو و دنگ بیجی زدنه بله بینگولا مد هنه فقط زمانی و سر زازا کیه اجبه یکی باریکی کم دکه ها yani denk bejin vedra bazaravayn dimli denk beji دمنی اجبه یکی باریکی کم دکه اما کارلو به هر زمانی زانه بله نه چیروانو هلا سکفانو نه چیروانو مشتران نگول بیبری حال بیبری آخو قلبي بري هي عقيتو مشتران نقول لي بري حال بري هي مالا تخرا وتبش دي رومي آفت سمله خوي چپه صبح حيانه ورا نجرا خزالا تو دیگری نچیروانو قاسگی ببختیان نکه لسمله خوي چپه راب گردنا مناظر میزه که نچیروانو ببختیان نکه چیروانو خزالا کتلی دگری از بخوام سکوانا اخدلو الو اخلو الو سکوانو نه چیروان دگود علی از خزالا عگیتم گردنم به زرابی رو دیزد تو بالا خوده کتن بوش هاو بریه من رشو بلا کتن بیتوزا هر سری سکوانو ام گرا خویا باجر چولیکی انگو وکی دمد دبیجن لچولیکی بداوی دکن و خاطر جباجارین چیان خواسن